Dobro večer, poštovani gledateljice Zona Sport televizije. Dobrodošli u prvu uvodnu emisiju o prvih 8 mečeva svjetskog prvenstva. Ovdje smo u studiju Darts Pointa. Zahvaljujemo se puno ovdje na jednom sjajnom ambijentu, a sa nama je Filip Ljubenko. Filipe, hvala ti puno što si izdvojio vrijeme. Naš gost. Pozdrav svim gledateljima. Jesi li uzbuđen, kakvo je mišljenje oko početka samog natjecanja? Pa jesam. Što se tiče samog natjecanja, to je uvijek neka dijamant u kruni svjetskog pikada, uvijek se najbolji igrači tamo kupe i ja sam uzbuđen s jedva čekam da počne. Znači vrhunac sezone ne može zapravo nijedno usporediti sa ovim. Ne može. Ni što se tiče igre, ni atmosfere, ništa. Bit će treći meč po redu, ali ćemo mi krenuti sa njim s obzirom na cijelu pažnju svjetske javnosti je kupio Luke Littler. Što i ti misliš o njemu? Kako je komentiraš taj njegov neki put zadnje 2 godine gdje je sam kao on popularizirao pikado do sjajnih razina? Pa mislim da je jedan fenomenalan igrač i dečko, imao sam ga priliku čak i upoznat dok sam išao na development tour. Jednostavno, to što je on napravio za pikado, mislim da niko od Phil Taylora nije nikad napravio, ni da će poslije njega neko tak nešto napraviti, tako da smatram da je jedna odlična adicija pikadu i za promociju i igru. Možeš li malo sad i reći nešto o tom susretu sa Luke Littlerom, kada je to bilo, kakav ti je sada dojam o tome? Pa mislim, ja sam njega prvo u stvari upoznao dok sam ja išao prvi put sad je to, i tad je bio JDC program, to je za juniore. Koja je to godina? To sam išao jedno 18. 19. Znači to je daleko prije ove njegove mainstream. Da, to je tad još imao on jedno 13 godina i tad ga se već sjećam, tad je već bio stvarno došao je do finala i baš mi je ostalo upamćeno, izgubio finale ili nešto, ili neki dobar meč i bio jako ljut i to mi je baš ostalo upečatljivo i onda nisam čuo za njega dok nije sad opet se probio, tako da mi bi bilo lijepo vidjeti. Kako je tada nabacio? Se odmah vidjela da bi mogao... Je, tad je isto stvarno pokazio da će biti odličan igrač. A njegov protivnik, Labanauskas, što misliš, imali ikakve šanse, barem u taj meč odvesti u neizvjesnost? Pa, iskreno sumnjam. Darius dobar je igrač, ali mislim da nije ni blizu razine Littlera. Neki Littlerovi turniri su znali biti problematični u smislu prvih kola. Da li misliš da je i taj fokus, ali s obzirom da ovdje je sad format setova, da neće doći toliko do izražaja? Pa ne bih rekao da će imati nekih prevelikih problema. Sad je već, nije mu više ni prvi major, ni prvo svjetsko, ništa. Tako da mislim da je sad u potpunosti unutra i jednom kad uhvati ritam, mislim da će biti teško zaustaviti. A koliko tebi radi razliku kad ti igraš turnire, prvi meč u odnosu na one dalje? Da li je tu prisutna i veća nervoza i veća potreba pripreme? Sigurno da je. Mislim, ipak nije lako ući u prvi meč neki posebno ako je jači protivnik malo. Ipak to je puno drugačije nego da se s nekim jakim sretnem recimo u nekoj daljnjoj fazi natjecanja, tako da uvijek je lakše meni igrati već malo kad turnir odmakne. Prvi meč isto koji ćemo imati, Belgijanac Huybrechts protiv Njemca Merka. Huybrechts je i po analitičarima kladionicama veliki favorit, misli da možda i tu može doći do određenog iznenađenja. Pa ne bi možda rekao baš da će Merk pobijediti, ali mislim da bi moglo otići u daljinu. Tako da gledao sam Merka, on je igrao, bio je na našem državnom prvenstvu u elektronskom pikadu, igrao za ekipu Dioklecijan. I mi smo igrali protiv njih, pa mogu reći da je bio dobar, a sad ne znam kak će igrati na ovim, ipak mu je to prvo svjetsko, veliki turnir, vidjet ćemo. Ali mislim da ako uhvati ritam, isto da bi Huybrechts mogli imati problema s njim. Smith Ashton? Pa Michael Smith, svi znamo kakav je kalibar igrača, svjetski prvak. Iako nije u zadnjih godinu i pol u nekoj prejakoj formi, polako se vraća, ima problema sa artritisom, ali mislim da Lisa Ashton nema objektivne šanse. Da, mislim. A hipotetski kada bi bilo samo na legove bez setova, da li bi ona imala možda šansu u tome duelu? Pa možda malo veću, ali ne bi joj opet pripisio da bi moglo doći do nekog iznenađenja. I možda najneizvjesniji, barem na papiru, meč od ova 4 uvodna, Razma van den Herik. Tu bi mogli dobiti i dramu, eventualno možda i 5. set. Pa mislim da bi, jer isto sa Jamalom sam se čak i upoznao isto na development touru. Nisam igrao doduše protiv njega, ali pratio sam neke njegove mečeve. Jako dobar igrač, pogotovo sad vidim, pratio sam malo da se dosta digao u zadnjih godinu dana. A Razma standardno igra svoju igru i mislim da bi tu moglo ići u daljinu isto.
Prije samo najave ova uvodne 4 dana drugog dijela programa. Kako u fazi sada trenutno tvoja karijera? Na kojim ti natjecanjima nastupaš i koji su neki planovi za budućnost? Pa evo sad, planovi su mi da idem na ove lokalne neke turnire, masterse, zagrebačke. To mi je u prvom planu, naravno i turniri našeg Picado saveza, znači na državnoj razini. I možda uhvatim neki vani, neki VDF ili nešto, ali to ćemo vidjeti. A koliko si zadovoljan statusom Picada uopće u Hrvatskoj trenutno, kako je tretirano? Pa da budem iskren, nisam baš prezadovoljan, ja bih volio da je to malo bolje. Mislim, nešto se tiče vodstva i saveza, to sam zadovoljan, ali više ovak s publikom i nekim komentarima i tak nešto, malo mi je to i dalje. Evo je nekako se još, i mi smo to baš pričali, smatra se onako kafanski sport. A da, nije, svi misle da kad vide to, kaj oni samo bacio 3 strelice u ploču nešti, a zapravo kad onda se to krene igrat i za neku malo ozbiljniju razinu shvatiš da treba tu zapravo puno više od samo doći i baciti. A troškovi? Koliki su? Troškovi su poprilični. To bez nekih sponzora samo sebi da ovisiš, to je malo zahtjevno za ovako amaterski krug se još može provući, ali za neki već poluprofesionalni i doprofesionalni Picado teško. Dobro, mi možemo ići sada na drugi dio našeg programa. Za petak ujutro imamo isto, zapravo prije podne, 4 uvodna meča. Zonneveld, Puha. Kako vidiš to najavu prvog meča petka? Pa, iskreno, Zonneveld znao je neke dobre partije odigrat prošlih godina. Puha isto konstantan i u ovoj njihovoj Premier ligi i sve jako dobar igrač. Mislim da bi čak možda mogao i Puha to na gusto pobijediti. Drugi raspored u petak, britanski dvoboj White King. Pa, dvoboj starog kova i White King poznaju se sigurno jako dugo, igraju jako dugo jedan protiv drugog. Mislim da Whitea već dugo nema na nekim ozbiljnim turnirima ili nešto, nisam ga vidio nigdje baš da je dolazio do nekih danjih faza natjecanja, tako da bi tu malu prednost Kingu dao. Searle i Landman? Tu mislim da bi Searle to trebao bez velikih problema dobiti. Ipak je on malo kvalitetniji igrač, mislim da je u top 32 na ljestvici. Landman mu možda može, rekao bi da mu može možda jedan set uzeti, ali mislim da dalje od toga ne bude. I vjerojatno najatraktivniji u petak tog prvog dijela programa meč je Krosa i Dekera. Može li Deker tu ugroziti Krosa? Pa mislim da to više ovisi o tom kako će Deker igrat nego o tom kako će Kroos igrat. Mislim da Kroos ima neku veću konstantu i iskusniji je malo po pitanju svjetskih tih velikih majora. Ipak je on isto i svjetski prvak bio i tako da više mislim da samo ako Deker ne uspije uhvatiti svoju igru da nema šanse baš neke prevelike. I samo zadnje pitanje za tebe, ukoliko i ti nastupiš u budućnosti na PDC-ovom svjetskom prvenstvu, jesi li već razmišljao o uvodnoj pjesmi? Jesam. Da i tebe ne moramo ovdje komentirati pretjerano oštro, da budemo spremni na tvoj izbor. Jesam, ja mislim da bi moja pjesma bila Wild Boys. A reci mi, koliko misliš da to je realno u ovom trenutku i sada i statusu Hrvatskog Picada da dođeš prvo naravno do modusa, a onda i do PDC-a? Pa što se tiče tog modusa, to se u zadnje vrijeme, zadnjih godinu dana se i kod nas krenulo, hvala Bogu, implementirati i igrat. Tako da mislim da kroz nekih, sad ne bih rekao da je to bliža budućnost, ali nekih 4-5 godina mislim da bi već mogli vidjeti konstantno jednog, ako ne i dva hrvatska igrača negdje na nekim velikim turnirima, nadam se i PDC-u naravno. Hvala ti, navijat ćemo i mi za tebe. Vi ostanite uz program Zone Sport, idemo na kratak predah i onda smo slikom u Ali Paliju.